Paksimadi kako se koristi, da. Jest. Pa zna ona Ovako. čoče, ona garantno zna. Misliš da zna? Pa da. Evo ovako. Znači ostavi se da malo upije vode. Dobro. Ok. Okej. Onda se izbaci da se Okej. malo procedi. Dobro. Da. Onda se uzme maslinovo ulje i Da. ovako se po njemu, sve tako, i ovdje ovako. Dobro. Lola maslinovo ulje, skrita, Dobro. to. I onda uzmeš malo, ostaviš da upije, Da. Šta je to? malo morske soli strugane sa stene. Morska sol, Ovako. da. Ovo sam preterala. Jo, Italijani imaju nešto slično, ali Evo dobro. ovako, Dobro. ovako, ok, to, Dobro. što? Sad ko ima fetu, on izmrvi fetu, ali pošto mi nemamo fetu, mi imamo gravijeru koja je zlatna i jede se u mrvicama. Ješćemo gravijeru. Čija je gravijera? Krsakrita isto. I onda origano, ovako cak cak. Ako imaš belog luka i beli luk isto, cak. Šta je to, origano, jel? Origano, da. A gdje je ta gravijera? Isto grčki. Gdje? Evo je gravijera. To je gravijera? To je gravijera. Mm. Da. Znači, I onda uzmemo sušene masline koje su 40 dana bile u soli. 40 dana, Stavimo ovdje. su te koje Samo inače kupujemo, prevrnute. jel? Jeste. To ste iste, jel? Prevrnute, aha. Prevrću Dobro. se 40 dana tako. Ne Gde si mnogo, zato što prevrću? su delikatesne, pa onda ne mnogo, mada ti si veliki čovjek, možda će ti trebati malo više. I onda opet ja sve prstima. Da, pa slobodno ti si prezentator. Da, Da, malo da. ćemo da otkinemo odavde, zato što Kako si rekao se zove ovo je sir? sve gravijera. I ovo je sve zasitno, znaš, ne moraš puno da jedeš. Dobro. A sad ćemo probati. I onda ili feta se izmrvi, ili se izmrvi feta. Gravijera ili feta, dobro. A gravijeru, evo ovako ćemo, pošto nemamo nož i to sve, Da, rukama. da. Da. I to je jedan dobar doručak, možda malo više sira, Ovo, ali to je... za koliko ljudi? To je, za 4. Do 10 reo. Pa toliko je skupo. Dobro. Šalim se. Ovo je za mene, na primjer, ok, za tebe bi možda bilo Još 4. jedno parče, još jedno. Ili jedno ili 4. Jako je zasitan hleb. Dobro. Baš je dobro. zasitan i to te drži do A jednog kaži mi, ovaj sir si probala s nekim vinom, ovaj grivijera? Odlično je. S kojim vinom Ja mislim? sa belim sam tamo pila, znaš. Aha, sa Sa njihovim. belim, da, sa njihovim belim. A ne znaš ko je, ne znaš. Ne znam. Dobro. Eto. To je to, To mogu da je- prekinem snimanje? Da, može, hvala na pažnji. Hvala, Prijetno. naš prezentator je... Prijetno.